Kajala Meglaya haka artrik risau haja arpo HADUH ka BAJE minsngi kaduan arspa lai puing ut kibiyo THYMMAI COVID-19 arspa arpasan ut KIBA but IWEI ibala KHLAD no ko office DHS ka pinte banakini ki arspa lai puing ut kibiyo THYMMAI shispa pra pulaing ut kidena East Khas Hills district Hakaba laing ut kidena ka armed force paramilitary force shispa khar armut ki high risk contact arpo armut ki nong trei katana ka koi ka khia IWEI na Jalupara cluster IWEI na Kenches Trace prangut na Laban arngut na Mauprem, IWEI na Nongmansang, laingut na Auckland, Kandaigut na Police Reserve, laingut na Pulo, Hinyongut na Pen Ursula, Hinyongut na Rilbong, but IWEI na Umlingka cluster. Kalaingut kidei na East Giant Hills district, hakaba Hindreungut kidei na Dalmia cement cluster, Hindreungut ki high risk contact, but IWEI Boan Paina Barjala. Kandaigut na West Garo Hills district, hakaba arngut kidei na ka armed force but paramilitary force, Sangut ki high risk contact, IWEI Boan Paina Barjala, but IWEI inong trei katana ka koi ka khia. Kandaigut na Southwest Garo Hills district, hakaba arngut kidei ki high risk contact, but Hinyongut na Mahendra cluster. Hinyongut na Riboy district, hakaba saungut kidei ki high risk contact, but laingut ki Boan Paina Barjala. Hindreungut na South Garo Hills district, ki badei na Bakmara Bazaar cluster. Laingut na West Khas Hills district, ki badei ki high risk contact, but IWEI na East Garo Hills district, ibatrei hakatanat ka koi ka khia. Negi arspa arpasan ngut ki pakoi mendagasngi, shispa arpulaingut kidei na East Giant Hills district, khandai saungut na East Khasi Hills, saungut na West Garo Hills, laingut na Riboy, but IWEI na West Khasi Hills district. Iba KHLAD mendagasngi idei na East Khasi Hills district. Da kajing yo THYMMAI ki arspa lai puingut kajing koi no ki arspa arpasan ngut bar kajing KHLAD IWEI kajala meglaya HADUH bapirmi yakani ka khubor kadan riu hajar lai pulai tali ki positive case 6000 news pa sanpusan tali ki active case 1000 arspa arpan riu tali ki recover case but sanpu arngut ki bla KHLAD no Nagini ki 6000 news pa sanpusan tali ki active case ka East Khas Hills district kadan 6000 arspa riu tali hakaba lai pulaingut ki rena ka armed force paramilitary force but 6000 shispa new pulaingut na ki riu pait ba ka West Khas Hills district kadan khatwai tali ki active case Southwest Khas Hills district san Riboy district shispa san phupra hakaba sangut ki rena ka armed force paramilitary force but shispa san pulaingut ki riu pait ba ka West Giant Hills district kadan khatsan tali ki active case East Giant Hills shispa riu West Garo Hills shispa new phupra hakaba sau pulaingut ki rena ka armed force paramilitary force but shispa lai pasangut ki riu pait ba ka Southwest Garo Hills district kadan lai puai tali ki active case South Garo Hills Khandai East Garo Hills Khadar but North Garo Hills arpu sau tali ki active case